Engineering Systems. We mind. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ni mwihoko wakwa uri gutithia thayo ari Sunday ya mweri 21 na mkaribu hari mohoro maria tukuhaririirie makiheo kabiro thae mosha hoine nie jitagwo Francis Wairura dire wika no iri turi na memereke na njira ya shiko etagwo Viviana Wageshi. Karibu thigiria gite giaku no tege mato maku tamba watutwarithani nawe ikinya ginyagia mahinda magutiriha na turambiriria na ripoti ya kieha. Andũ erĩ marerĩkana atĩ nĩ marokire kũrwo nĩ mĩoyo yao na wangĩ 17 matigwo na nguraro njũru cia mahĩa na nĩ thutha wa mwaki gũtuthũka thĩinĩ wa thoko ĩrĩa ĩrĩ ngumo ya Gĩkomba gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno ya Nairobi na nĩwe Johnson Sakaja, aroiga atĩ ngari cia kũhoria mwaki nĩ irĩkirie gũkorwo igĩkinya mwaki-inĩ na ciateithĩrĩria ona gũtuĩka mwaki ũyũ no ũthire na mbere na ũkorwo ũgĩthũkangia indo cia makiri ma mbeca. Nginyagia ihinda-inĩ rĩrĩ ũtuĩria Bragi no urathi na mbere wa kihumo kia mwaki uyo ona gutuika tirita ria mbere mwaki wa Gĩkomba gukorwo tuthukite ũkoraga andũ o ũndũ ũmwe na gukorwo ũgĩthũkangia indo cia mamirioni ma mbeca. Acheni simama pepi muone a clear view. This is how it looks like. Ni Gĩkomba yote, like Gĩkomba yote iko chini. Ukisikia nikwambia Gĩkomba yote iko chini, ni side ya viatu imebaki peke yake. Side ya viatu peke yake ndio imebaki. Other seatness nyingine yote iko chini. Yeah. Kwa nguo na bags kumechomeka kote, kwa food kote kumechomeka. Inaendelea kuchomeka. Ile tu ya viatu ndio imebaki. Na riu tuthie nginyagia thiini wa thingira wa iregi. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto ni athiĩte na mbere na gũkorwo atũgĩrĩtie wĩrutĩri o ũndũ ũmwe na njĩra ya kwĩheana kwa makĩria ma andũ 62,000 thĩinĩ wa honge itiganĩte harĩ gũkorwo magĩthara o ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria mũingĩ hĩndĩ ya mĩtino. Ndũmĩrĩri ĩno athiĩte na mbere na ũkorwo amĩheanĩte thĩinĩ wa thingira wa iregi gũkũ Nairobi na nĩ hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 95 kuma rĩrĩa rũhonge rwa St John Ambulance rwakorirwo rũkĩambĩrĩrio. Oho president nĩ athiĩte na mbere na ũkorwo akiuga atĩ rũhonge rũrũ nĩ rũgũkorwo rũkĩnengerwo mũgũnda mwena wa Upper Hill gũkũ Nairobi kũrĩa megũthiĩ na mbere na gũkorwo magĩaka wabici kana headquarter kũrĩa oho athire na mbere na ũkorwo akiuga atĩ manengererio kĩmanja kĩa ciringi milioni 100. Oho mũthamaki wa bũrũri ni akorirwo agĩatha ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkorwo ĩkĩnengerana ngari 15 cia tũnyaga kũrĩ St John Ambulance. Happy Father's Day, our president. Thank you very much. Nashukuru sana. Sawa. You will pass my regards to your father as well, eh? Yes. Very good. Good morning, Paul. Congratulations. Thank you, sir. Congrats. Good morning. How are you? Congratulations. Francis registered under SHA because the other ambulances are not ready.
I have instructed the Ministry of Health, because of what St. John Ambulance Kenya does, especially on matters emergency, and the training you have done for many of our young people. When I see this great congregation of young people trained on not what they can get, but what they can give. Therefore, we will also do two things for St. John. I've instructed the Ministry of Health to buy an additional 15 ambulances. Modern ambulances, and register them with St. John Ambulance and register them with SHA so that they can be covered, and all emergency services provided will be paid for by SHA. Na tugithii na mbere ni ati ari njira imwe ya gukinyaniria motungata kuri muingi. Riu thirikari ni thiite na mbere na gukorwo ikira muingi thiine wa matura ukorwo gitikira gukorwo ukinengera na marito ma macibo ndumwe na anini ao aria marendikithio gukorwo makioya kana gukorwo makiandikwo wira ni thirikari kuringana na mwandiki mukaru thiine wa ministry ya ugitiri wa thiine wa bururi na niwe Raymond Omolo akiaria ri mwena wa Rangwe hindi ya mucango. Omolo igite ati thirikari ni gukorwo igitha macibo o ndumwe na anini ao ari honge itiganite ithite na mbere na korwo ciumbitwo guo. We have gazetted a number of administrative units across the country, including Homa Bay County. We are in the process of operationalizing all those administrative units so that our people can have services closer, government services closer to them. And I want to encourage the communities, not just in Homa Bay, but across the country, that when we open up those opportunities to hire assistant chiefs, to hire chiefs, you give us people of impeccable character, people who are patriotic, who are going to advance or help us advance the development that we are undertaking in the Republic of Kenya. As a government, we respect the rights and liberties of every Kenyan, as enshrined in the Constitution, that allows people to demonstrate, people to picket, and to present petitions peaceably and unarmed. And I want to repeat from Rangwe that the same way we will defend and protect your right to go and protest or demonstrate, we will also protect the rights of those who want to go about their businesses. We will not allow you to stop our children from going to schools. We will not allow you to stop people who are attending to their cause, people who are doing different businesses, those who are going to our hospitals. So do it peacefully. We will protect you. We will respect you as you respect the rights of others. Na kuma mwena ucio wa lake riu reke tuhiuke nginyagia kirima-ini. Aikaria mena wa Igembe ya Rugongo matirakoma makarikia ona matirare irio igakinyanda na ni kumana na uhoro wigi uhaguku wa ugitiri uri uthiete na mbere na gukorwo gumeire matura ma Kathuse, Antubwete, Kiongo, Odumwe na matura mangi maria makirigiceirie Igembe Northern. Riu aikaria ya maraiki hoya kuri honge cio ugitiri gutigira ati ugitiri ni wathi na mbere no kurogacirithitio na njira ciothe. Oho maroiga ati kuri na ikundi cia reithia aria makoretwo makirithia mahiu mao migunda yao na ukorwo makiananga irio makiuga ati ona nio maratuma uhoro wigie hahu yongerereke ya uhoro wigie uhaguku wa ugitiri. Naomba serikali waweze kutusaidia ndio hata watoto wetu wenyewe waende shule, wanaogopa au watu wageni wetu wenye walikuja huku. And then hakuna chenye tuliweza kuvuna kwa mashamba. Walikuja wakaingiza ng'ombe kwa shamba zetu, wakalisa kila kitu huko. Na hata hatuna amani. Hata wakikutana na wewe wanakukata bure, wanakupiga fimbo bure bila hata kuongea na wao. So naomba tuweze kusaidiwa. Hata kuna wale wakubwa kuliko MC wetu, naomba waweze kutusaidia ili tupate amana, watoto wetu waweze kuendelea na masomo yao vizuri. Mifugo ya Wameru wenzetu wageni
imeharibu mashamba ya watu wa area hii, na niombi yangu kwa serikali iweze kusaidia watu wa area hii ili waweze kupata haki yao, kwa sababu wakulima na wafugaji ni kitu kimoja, lakini hapa imesindi. Wafugaji wamehangaisha wakulima. Ukiangalia kwa mashamba hakuna mahindi, hakuna marawe, hakuna hata njugu, hakuna anything. Yote imeharibiwa na ng'ombe za marafiki zetu kutoka sehemu hizo zingine. Kwa hivyo naomba serikali yote tukianzia na county commissioner, tukikuja kwa commander, tukikuja kwa OSPD, OCS, chief wetu, ACC, hiyo kitengo yote ya serikali ikuje ingilie ili watu waweze kupata fidia ya vitu zao ambazo zimeharibiwa na hizi ng'ombe za wageni. Ile shinda tuko nazo ni wafugaji, marafiki zetu wanatoka kaunti nyingine, wanatoka hii kaunti yetu tu, na ni Wameru wenzetu, wanakuja huku wanaliza mashamba yetu, na wanafika hata wenye mashamba, hata kwa manyumba, wakikuta unaweka hata chakula kwa nyumba, wanafunja nyumba, wanachukua hiyo chakula, na wanafika wanatuchapa, wanakata watu na mafanga na mafimbo. Sasa tunaomba tupate usaidizi kwa wakubwa wetu, kwa sababu hata sisi tuko na haki ya kuishi Kenya na tuko wa Kenya. Na tukiuma mwena ucio wa Igamba kana mwena ucio wa Igembe North, riu reke turorie maitho maitu nginyagia kuria kaunti-ini ya Meru na ngwihoka Igamba no Igembe North, ngwihoka rigi ikiri kuria thiini wa kaunti ya Meru. Aikari ya kaunti ya Meru riu marendekithia thirikari ya Governor Isaac Mutuma gukorwo ikiumburanio horo, na ni thutha wa kwirikana ati minister wa migunda na niwe Joy Karwithia gwakirikana ati ni atanyite kana ni aikitio nja ya wabici. Riu aikari maroiga ati Joy kana minister Joy ni akoretwo akimanyitirira, ni akoretwo akiruta wira na njira iria yagirire, na makiria moguo hari kugacirithia undu na kunyorotha wega uruti wa wira thiini wa ministry ya migunda. Riu maroiga ati kumweheria wabici-ini kwaya gukorwo gitumura maoni matiganite megie nditimurano cia utongoria. Riu marendekirie Governor Isaac Mutuma gukorwo akiunanira njongwa na baratha yake undu na atongoria githiini wa kaunti ya Meru, na ni gutikae gukorwo kwina mahoro ma wabici. Fununu tunasikia hapa Meru County, na tunakuomba hivi governor, wachana na waziri wa shamba. Kama kuna mambo hiyo ya kumungatua, tunaomba uache. Na tunaomba tukiwa wakaaji wa Meru, tunataka amani Meru, hatutaki kelele tena. Ile kitu tunataka Meru ni kazi. Sisi tunataka maendeleo, tunataka barabara, tunataka maji, tunataka stima, watoto wetu wasome kwa baraza mazuri. Saa hii hatutaki kelele sababu 2027 haiko mbali. Saa hii mkianza vita hakuna maendeleo tutapata. Tunaomba Meru ikuwe na amani na tufanyiwe kazi. Kama kuna hizo fununu zinaambiwa unataka kutoa mtu Kirinyaga, umulete kwa hiyo kiti, tutafanya maandamano ya kutetea msichana wetu hapa Meru, na tunaomba tukatae hiyo Karwithia anataka kufanyiwa. Tumekataa hicho kitendo, na tunakuomba governor, kama kuna hiyo maneno tafadhali ikome. Kila wakati tumesema ya kwamba kuna vita baridi katika kaunti ya Meru, na tungependa kumwambia our governor Bwana Mutuma Ntoithinkia, vita hivyo tunasema vikome. Kwa sasa tuna fununu ya kwamba unataka kumngoa kiti waziri wa ardhi Joy Karwithia, ambaye ni jenzi wetu na ni mwana wetu wa kutoka hapa Meru. Kwa hivyo ningependa kusema hivi, tafadhali kama uko na lengo hilo, uende na usitishe kabisa. Tumesikia fununu ambayo tumesikia waziri Joy Karwithia anataka kutolewa, which is not good. Ikituface sisi Gen Z, juu we planned that our governor anakuja kuemploy us Gen Z na sisi ni jobless. Na tena tunasikia tena anataka kutolewa, which even our parents here hawakubaliani nayo. Hakuna venye Gen Z tunapanga kuenda juu, tena mtu anatushusha chini, which is not good. Tunataka tu hata sisi Gen Z kuonewa na kuwa na haki. Pia sisi wanawake we have that priority kuwa na kiti.
Na thutha wa kwamukira riboti iyo tukwamba gwikiriro hanini na ona twacokereria tukwamba hema o kuo ringi thini wa kaunti ya Meru. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Wagacoke ni turathane na wandada ndiguthinjira ni ndukunya cia tabarira yaku iria wendete ya gwiceka tuciongereire mwago niguo we na kuboeka muikare muraihaniriirie #inya cia gukwagirithiria mithenya yaku. Monday ni #vibe. Muthenya wa keri ni gutaukwo na kumenya ciĩgiĩ musani ucio ugucanjamuraga thiini wa #tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo muthenya wa Wednesday ni #kiundu kia mwanya oyatia twagutariria maundu utoi utari waigua na maria uwi utoi gitumi kiamo. Ni uwi rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, ni uwi rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Ramithi ni matene matene yani matu maundu maria mahanikaga tene na marathie mariganĩire tugikuririkania niguo ndukariganĩrwo nimo. Tikaguiga bita nikiwaria nitoitwa nyoni tataika nyone nigwiceka tabarira iria igukinyagira o muthenya kwambiriria thaa 9 cia hwaini thiini wa Kiheo TV ugiterevoni waku utagutiga kada iheo kiheri MC Kiheji wa Gitawa. Wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigirĩrĩki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Hihi we murutwo urikitie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru ndugatangike ringi kuona thukuru wa Jewel Technical College riu ni uragwitira intake guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi naja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega gukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tucerere umuthi Rwesambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera 0701 300 niyo 0701 300 071. Weheke mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Naam, karibu nitwacokereria hari kirekaria keri na ria muthia. Mubunge wa Buri guku ni kaunti-ini ya Meru Mugambi Rindikeri aroiga ati we ari thutha wa utongoria wa mutongoria wa bururi na niwe Dagitari William Samoei Ruto odome na munini wake na niwe Professor Kithure Kindiki. Oho manyitanire na atongoria angi aria ni hamwe na mwandiki mukaru wa iganda Kilemi Kiburi riu marathi na mbere no korwo makiuga ati thirikari ni itanyite gukorwo igikinyaniria tabarĩra ciothe iria ciambikitwo niguo ikorwo ikiguna muingi. Tuinue mkulima wa kawaida. Hiyo ni ahadi ambaye William Samoei Ruto aliambia wakulima hapa Roire, aliambia wakulima pale Kerua, aliambia wakulima pale Onterere Timau. Na tulipoomba nyinyi kula mkatukubalia, tukasema lazima tubadilishe maisha ya watu yetu. Mimi kama mnavyojua mlinipa kazi ya kuwa mjumbe wenu ya kuleta barabara, ya kuleta stima, ya kuhakikisha mashule inaendelea vizuri, ya kuona watoto wetu wa vijana tuko na ICT hapo na ujuzi mashinani. Mmefurahi watu wa kahawa ama mfurahi? Mnafurahi tumefika kwa sababu ya kahawa? Wale watu wanatumia kahawa ni wengi na bei ya kahawa inapanda kila siku, na sisi watu wa Bore hatuna uchumi ambao tunaweza vijivunia ni kahawa peke yake na maziwa. Nani wanasema Rindikeri aendelee kupigia Rais William Ruto simu? Na yeye akipiga simu maendeleo inakuja wapi? Si mumejengewa soko mingi sana hii Bore yenu? Mumejengewa soko mingi, ni ukweli ama si ukweli? Si barabara za lami zinaendelea kuongezwa huku? Si sasa ni mambo ya kahawa tuko nayo huku? Hebu ile yako na Profesa Kithure Kindiki tuone kwa mkono, tuone kwa mkono. Sisi tumekubaliana hivi, kwa sababu William Ruto ndiye ametupatia kiti ya naibu wa rais. Basi na sisi wa Meru tutakaa hapo kwa William Ruto, tumpigie kura 2027 tuaman. Meru tunataka ikue 98%. As many as of us similar opinions say aye. Lakini we stand to benefit more tukifanya kazi na serikali. Unajua watu wa cooperative wao wanaserve ile serikali iko. Ile serikali iko sasa ni William Samoei Ruto. Ile financial year hii budget ya imepita sasa. Hii tunaanza July 1st. President William Samoei Ruto amenisema nipatue support ya pesa ya kununua seedlings. Unajua nimepewa pesa ngapi? 1 billion shillings. Kahawa inakuwa hata na minimum guarantee siku hizi. As a government we guarantee wewe ukileta kahawa yako through KPCU iende uko guarantee serikali itakupatia 80 shillings per kilogram. Unajua hiyo? Na kugenia ati kigina kana ndereti ya kigina gĩa ũtungata wa mũingĩ no ĩrathiĩ na mbere na kuoya mwerekero ũngĩ. Rĩu atongoria makĩendekithia atĩ watho ũrĩa ũrũgamĩrĩire kĩgina gĩkĩ ũthiĩ na mbere na gũkorwo gĩberegenywo kũringana na gavana wa kaunti ya Vihiga na niwe Wilbur Otichilo. Rĩu arauga atĩ watho ũyũ nĩ ũrarigĩrĩrio na kaunti yake ĩkorwo ĩgĩtacũkia makinya ma ũthii wa na mbere o ũndũ ũmwe na gũtungatĩra Akenya. We cannot, and I can tell you, even government itself, I don't think the national government, he's here, he can confirm. We are not at 35%. Most of the counties, there are very few, particularly the northeastern counties that have very few people. But the rest of the high density counties, our salary wage bill is more than 40. In fact, some have gone even 50 to 60. And they confirm that yes, our wage bill is high. We are not at 35, and therefore money that should have gone to development is going to wage bill. But I have also said earlier on, the biggest workforce is health. My workforce is 50%, followed by education, where I have my ECD teachers are 862. So when you look at those as a recurrent, then most of the money goes. And that's why I was saying education and health should be considered as development. One area where we need to improve
because yes, we have a lot of facilities we have put up, but then the staffing, because of budgetary constraints, we have a number of health facilities that should have staff is not having staff. And this is an area again, and I have the Director General of Vision 2030 here. I think, to me, the way areas like health and education, they should be categorized as a development and not recurrent, because of they are categorized as recurrent. We find that we are constrained by the Finance Management Act. Na ripoti yo kuma kauntini ya Vihiga nyo yakwigitwikirira gatumo kamuhoro maria tugukuhaririirie ni ngatho cia mwanya ni undu wa gukorwo gitwarithania hamwe na ithwe na tugakwendithiria utuko wina Thaudi Uma wika no irituma na memereke na njira ya ciiko na ketagwo Vivian Wangeci ni njitagwo Francis Wairura na turi mugikuya kiugiria ati amaguta ni ikagiria ngwamba gwikiria na tugatungana nawe Ngai witu enda kuma mweri 3 mweri wa Julai ni mwaka uyu tugakwendithiria thayo mahinda-ini me mothe.